ya awala klar ya tes klar ya mal ya ndial klar ko ko zlar ya tes loash ke sa go acha kam kon ke go da me so kan kono ko wan ndial kon galet de kon thi ko de kon ren gong kada kon pal ko de kon ko de kon ko ran ko de kon la tes loash ke tin ndial chala ko kon ke jen go sa me so nyamar kan gan mar de kon lem ne kan yam ko chan widan gol pen ko de kon pal Gwaram gon shungne, kus Abraham kus Isaac kus Jacob, godin alek waka jijin kwara kus mral godro. Runga ka lek kalus ka point godin raidor dial. Ka tine ka koi loidu, rai ngwana dial aba ka share bom godin ka shang longadu. Ko moy ne ka ngash ngwana godin ka pos ne ka jang ne yedu. Arai ni jin godin soda, ka tene kel ka liang dial ta biro jama beling. Ko jin kwara kus ngish kon dial, ko kon dial gore ne kantaka. Gat ku dial ta larai duwi mon godin ko pos. Kami nye ku dial kan gat ku dial bu shoro ko baje le ka godin ka so ken ye ke shir gar ni Yecu Kristum la kwara in hono so ken kono ko mongor kono da kono lat gan mar ko nye mare ade kon invited ko da kon di de me da kon ling a ko di de me chomo kon ke ten dia da kon ko la ngai ko fi ya bana ko ten
I beg your pardon. Men lada no ne kwarukus take a right mugam salat kabuka shwale did sugar kwaru de janwan with a barrow bas bakel can a bas barrow kamen salat woman shawadi chawa appoint kwarnukus to so dun can I save mumus queen gadara or tetkadun ko biang ngain kos biajakul nong nation kwije kabat right kot bajakul nong na to right misho raja manisha jalat ko mi wi kwaru kud wi point ga dit chaw bi ye kud baben point ko bu kwaru kud betaka taslosh mu wi jo mat kana roi ni kitine man kwala shole ne seb ye ka galesha shoga bakel o ne roi kodam seb ye ka tete aka roi ni kos so mungutede chaw bi shaitan bi jo pot ka kan reality nesh kon roi kodame ejen kujelo nong na yo bene dial sa shirken chaga pa de shaitan be shirken ko lolun bene dial cha loken chaga diriga shaitan ko dong shiran do da ngai broy ko do men ba ko lolun broy ko do me bo lep ala boy mi bira mama be je boss and then bira mama bo do ben tok be je ngai shka be je gor topic right kon go kwide wala nyi mara kan da mare e topic mula jawo ne shaja gor ngai kon Yesu Kristo me sha jaga gwan ko ba ben wi mon wame ko be ne dial ba ko non kan tega jone sha kam adam ko ba adam ba ja hon ka sho pel chwaja kam Yesu Kristo ka kor nini ti jan ngwan ka gwa de we shaitan we ja pot ka je pod ja kerin mla gore sha ja gor rin mla la re sha ja gor e ja rede for shaitan ni shait e jan pod e ja rede pod Yesu ja ni shaitan ma ba ko shol ko ne che win mon ja tiam ke che ne dial te sha bat jor cha go nong rod again maybe shong wa mane wala ni mar ke da mar shung ko Yesu Kristo chawa akan ka kwar ka che ji kamte kan te ngash ko ne ni jok te kon tene bu korum go on to one to be confess ka kwiro ay no ko kano chirana gor ko be Yesu Kristo be jagor but jin ci Yesu Kristo ja lar ko ne shene ga me sha la da jak ke korun cha ja la da jak mene ke ne la la bu ga show through the same road as Yesu Kristo che shows ga mi ta Yesu Kristo wana shaitan mene jin ba ba ja wana shaitan mi sha Yesu Kristo right the look akane che ko la larwai ne mene jin ba ba right ba ja look mi ta Yesu Kristo cha ja joirar ko kwiro ko ze ko ja la na mene jin ba no ba ja joirar Mita Yesu Kristo cha gor ko dom de bogo pam a managing bo baji bogo pam Mita Yesu shol ko ne ne kati dialo le ngwana to na ke bom Mita lar ko ne ambome ku Yesu ngwana dialo lat ke je abom bogo shaitan a managing bo re da mono baja larji bachi Yesu ko lar ko news ko pos akaramu shongo bom ka tin dialo cha kamje awo ko ru de manu gude chawo mush lani dial to ne bega jek ko gud ngwana dial nyimar ke damar roja ba ka je awala ko kon dial yen nuore to wi mon ke lew ko en roja ko tong nuore ta chana bala lar e ji wi mon dial pega kan nuore shek ko cha ben ga ye ko roja ko tong nuore dung lela roja ko tong linde de wo ke roja men ba ko ne dial bat ko chige ji wi mon dial roja ko tong nuore rede mo ga ye ne kwal sholo nuore kam ba ga ye ga je o cha lar jag me chaga jak chaga jogo togo je ka Jerusalem biawo ka Judea amene mo biawo shobno pegwana dangwan barrieden kwala lar je ta nye mar kan gan mar ka gwara kan mar dial de wi mona mene ne la gwara ke da mar ke nye mar
ko bi shaitan bi porre lene dial chaji kam bible me am bible me sha kamji am bible sha kamji men cha gore de ka gore cha wajen bi shaitan bi ja port kede Yecu Kristo cha pit chinaka ji cha dap chinaka ji cha nge ja man kana gwan chinaka ta cha nge ke je omor kana gur cha ngwani dial ku ko gone through it ko da ran cholen ne era mama bara mangai ngoge ke cha pit ka ngai ngwane chi Yecu Kristo cha gone through that but bu gwat ba ben ko ba je kamra jen ba je kamra ora je makula na chinaka me chi Yecu cha pit me rundi jandok cha gatyang chu kwaro ko ko jogo kuwata chila de shi ku to me chala de to and then chu on shoben chinaka me chi Adam cha fail chawa Adam en yam shagja ring na rem but Adam en diana me chawa ramakam na tek ye ye mara kan gar mara te garaj mu gome salat gome me cha kon lo ke jo kon e dial ten to wimon ko kwaro ku tel mala lede aba kamran akana ran kana kam warning ngachang bule pane yo lo kwaro ko sla ja kama warning be ji jogo shunu ma shujala ngai kon Yecu Kristo mela ja jogo ke jo sha ja gore jano goro ne be kon pe ga man cha gor shi kon bulo ta ge ke le kon be kon me ya kan be kon ku kana lo convince ko ne me ajana tare ro ko la to ro ko me ti jara khara lo jara khara gor ra khara ko explain kara tela mo goran ko ne di lo martin la jin kwa ji le jogo jo men cha gor tin ku pe tin chule te mo madatin ka chule te me le wo jere de ko kwor ku de shagji chere alaka alamrong ke jikel chana jamar gi gome te garoj mu gome sha gor ka news show ga jandara wedero bas wal badak jawa hen lo ga ne dia tileng garwai ni goga tin tare bogome mite garamu wo dor matsin bu ko zamarik tin sha la dre bogome kamu wata garami wariyat teka kana which in rel goidero kamu wata garamu right bogom kamu wata garami wariyat wojrei bog roja gogo eme bukut kwida woj ka just teka kana which in rel goidero tin shalat rei bog eme nemene shegu mutyak titini dara na kona shar ko ne misha gorgo baro ko dawla na men nyam ndiro ko na ti jiga jawo men wila na shilling a first point to consider men da dien en biulat keje men bra ko na shar ne je ko araje mam wala de ne walat ko goro boloy ne to toba ga jago be kana te ke goro baling ne men cha jaga je akwar ni Yecu Kristo ko Yecu Kristo ajen jagamo ko chawa shine ga me sha jaga gwar men yen che jagbon ka kan dial chala re roine ko stir but shaje kula log ni mar ke da mar ko ka roine tin shula to ga your own things to lelo martin just to ko bi kula jako ibo joje go nyam nat chaw kwaro ko zan chamun mo na makelo chaw kan din dial chak rel go de rodien ka roine dial chalat bona ronke a joj on chalar ko ka roine en bogo me roine dial te Yecu Kristo ko gorgan te chagalat kan dial chaw kan go gartin but ka kan go gartin ka ken galin ga jidu shu doro martin ko di woni je na me jene Yecu Kristo lat men chalat tin chawa ronga ka men biji bos ko so badi yo kujelo kwen chaw bu kwaro ko bora ka ji re loy du ki yede and then be jo nyos ngwane dial tan ken ling ka jisku men luego kon ga ji mar ke da mare
te ga roi ni ngwan dial ti shalat jindiro de ti ajen bible kelo wi mon kelo ajen Yecu Kristo kelo mo shalga ene dial awa ajarul nyal kelo mo gor ene dial nesh kono ko ne kan jagrol nyal mataka ka malo o tiken ga mat ka sharkel ka gwi kan kwaro kos ka tin dial le de ka but jin shiro do mithi anguch ne dial cha dak pinwi mon ga lew ti shoro de ne ngal kan Yecu Kristo kelo shiro do mithi anguta ga luok to go wi mon ga lew to ngani Yecu Kristo kelo problem take rede cha lar go me sha ja gor ko jin mken pe ga men cha lar sha ja gor bu taj bro ru mo ke nyungu tu bu ya pin bu wona ma ngabe je ajen go da tu ko ko teden bro ru mo ke sentence nu ku tu bu constructed and then bu waye ze kan ti ngabe ton bu nyuru but ka bible ta ko kam kon ta lar ne ne tu kon ngaskel tu kon go bonkel tu kon go koskel tu kon go yekel tu kon go Kristo kelam why ahu chawaj na cha shetan ta da moy go gwas ko kina sharken chiken galib shetan ko belene ne ruwaini to bene ke belin ka bene ga gor ajena basna me pe kon ga men cha gor ay bible ka tala go men da kon wutan akon mena kam sherkel men cha lar ka John shugo dog bas wal bakel ay shen me kam ne jo kon chalar go mene ka John shugo dog bas wal bakel chawo ko no kusne diala long shugare men kel korada mosh ko ramo jo ngas cheblu betek tek masal pet and statement ma korade a very open let the kon ko ne kwaro kus to kon yal chakon no kwaro kus nyur dien di jandaro du ngwan nyamde ketele da ngwan tiken nyamde ka bon jang ti golpen ke nyur kam jang daro tidit titikel ka gok bakel tawo ejen kudomone ejen jagade ni Yecu Kristo wi mona me kame jaga je o che jinok cha no ko shi bukante ga bije jek shibele lew en beza makarade mi cha ji thi ke je ko ne era makwala ro cha jagi nga mi chilo ta ji te statement to ko ken lelo martin and then diu bak ko shetan te ne gagadu ko goro ne managing bible me be twisted in a way that bangulel be sentence be meaning they will change mi chukular era me cha jak agat ko ni Yecu Kristo a chuku pekten ti shetan te deben ayalar kelma gwame Yecu Kristo me nyer ke je Jews o la de je an gat kos en raje sha kam jak o kwajala nang wi mon me kwagala nyer ke je ko kwagala na ke je o lat ke ne Yecu Kristo cha kwat ja toro je jana gat kos ka cha worol nen kajen message mon gor shlok shetan leng de mon shukano ngoko cha gor go te gramo balling me burai ke shodi Yecu Kristo a wuje menen but chawe chu Peter gane John lar chine bi lo raan ba ko lo ko rokus ko to le nei ka ye chine ka linga jisko cha ko sap ka tet ko ka cha ko nen ga wang ko tiken ga very concrete proof but jinni mara wala ke da mar muguru bi shetan bi japot keten dial kärɔa ni dial shangun
shawo bi pot ko mi pe ka man cha gore Bible ka we quote ne je ko we ngas ne je ka tan ta la de je a ci cher ku chicken blo pe de te ga to ko ken we lo gorgol ga chawa je do mo bi shetan bi pot ka je chana maru ka nyok le no won so ga wan bas jo se ja la re de shanen ka won kun ene shi kun nyal elet kabal bal por reidun chu kun nyal kusdun ne dial te gor ka je te gor ka bal por dak pin dak kete dial te sha kun nyal kusdun ngas kaye ka te ka en walle lare je kon ko ne chetene ga gwas misere chetene ga gwas mi God Israel chugo ben ko ne bi ga kwere Jehova bi kana ban pin ko bi ka lo ngas nu kus ne te ga gan ken ne itilin jaw kos ni shanga warga ne shanga roja ga gogo lo gogla be ba wene ne ichu kotcha wene la na menene ne di sha yirba di chalem ne nyam len bi kana rat pin a kode ne ti nen bom ko zan lat ka je gwada shiga no kor lakan jitare lakan ga port ko mi shiga kor ko shiga na pal bi kana kor la ka ja ko bi ka win ka koro ka tan ko ngoda la tene ga gwa ci ga yang ci ngin ci ga gawla kan ko do mala kana ban pin bi ko ka nying jitaren ten te geng ni ket da yana ngai ko on shetan tene ga do menen jinjira man ku bible ko ni shang te ga do ko goro ne rajin ci ko bible ga mukene pe ga men talar ta ja gor betagarin me bonong me be meaning dor ga be o she te kel me de malar kon Yecu karaso shalare gatkos John Sugar Dogbas will bakaladan ko just supported in this statement. But me de kon malar kel. Atoga naga Genesis ke tuk shakawa. Awunaga news talagwa me di me jejeko ne chalare kodalagwan kodalaye kodalagwan kodalaye kana kodalagat. Talagwa me di me jejeko chaja gortin. Ken statement to the katibabin frame nika akan jiwin mon ko brano kula rana emen ngabe jane kangai kone meneken ne dial te hu Yecu Kristo te chakula jaga Yecu Kristo ne wala roi gwar chaga kam directive ko ne we ala de jana kara mo jo ngas bonye jaga shurgon ka gadan ke ye ko zangware roda me joga ka jako ya bonye ga shurgon ka gad ke ye ko zangware roda awodi o kwaro kus mun kula lagwan Yecu Kristo ajan la kwaro kus nte wi ngwane dial men ba tekkaje men ba kan tega gaje men ba poskele kaje and then kwa jile joko ku gala lat ka pon ka shori Yecu Kristo ko Yecu Kristo ajan mu ajala do ajala so kaje la tego arwaj mi shiga roja mona ajan lat ka bo kamu ajan kwa jile joko mon kwa jile joko mon kwa jile joko je ko ka shirgon ka gat ka ye ko zangwara ro mo waye ko zangwara ro ko lo martin gaje o ngai ko ne wona ne kwaro kus balare du ka yere bi Yecu Kristo balare du ka yere ngai ko no chi Yecu Kristo kon joko met je wi mon gwame chawa han matawi mon gwame ne ka tadiala la de tin shero ja badmen tareda ajan raj ka ye ke ja raj la ajan gwaran tareda ajan la ja roine diala tine michi gwe kejen tamo dalo no Yecu Kristo te ga gwana daro shejen ban music no kon ko en yechi berede me kula lat tawa gwante ni wi kwam na gwama batta ben point gada ka yede ajen kula lat
ko win mon ko jalo nongro ko jalo loñ mar ka je tiga men ta ko lar ko ne ko ledere Yesu Kristo ko win mon ko jalo loñ mar ka je me shi Yesu Kristo lo loñ rol ngal tiga jogo shwani jen anem bay kon jag yen tok men beben but she Jesus larko and soap and do can take mi taji jogo Yesu ko nyos ne ji ko yemene shemi jen karama do den be ga Yesu Kristo but ko chada ben ga Yesu Kristo gwa ti Yesu wi mon gwa mene ti Yesu kon gor ko boloy kud gwa ne nyal ba poine ja kamral go de roga ta ta ga kan gwa ne nyal akana ne ben aden chu yemo chu ko lo jake so shu shakatai mite Yesu wi mon gwa mele no gwan karede mene me Yesu loyrel nyal jin yana han ramana raidan shejin la do shen la do balani Yesu Kristo lani generedo kala ne jareda kiyede badajen ko kono len kamani example ko mita kon joko Yesu Kristo agat ko tana pegaje miji kono laro Yesu Kristo agat ko teleme bager ko ne tanta poinde ke tanta ke Yesu Kristo ishe gat ko teleme bager ko ne ta ko ko men te jaka gwan iko shilare gat ko de baro woitin ngai kono chidap ajin ramran garan la dabi a changa jin kwar mo da by human being yang anda wacha dab ngode a changa yang muborki yang mashar ngode teleme gere ajin yang mon so men kan ngaje long ko kirwain ko stite o mi chalar ko Yesu Kristo agat ko ska chaw laro ne Yesu akos ka John choga kelbaskel malat ka jijane nyos ka ni jitanta ga ji alaran kan tanta ka kosa la shang kosa ban mu go ben ko komni yo ramen nyuru ko man ku ngwane dala le tka da agwan tiken ga the same nature tiken ga ponyen kelo dumno bomden dinu gwan ga je ajene ku Yesu la lar kon go han dinu gwar ka dumno shi kwaro ko taga da taja kamnyal ko ba ngwane dala ngora ba ko lat ka je choy ko le joko mo kan shi gada shi jelus meno yin shilom ne abona kan waine titini chaga kam kon ko nya mar ke da mar mi shiko no gor ko be shetan ba kon nan ko duktu ko ken bana dur bana wajik tinurun tana pega me ta gor me chirana fi ko Yesu Kristo ngade jogo Yesu Kristo gat ko jene ta la da gwa ma ga bible mi chirana fi ji yengu de ran jogo ye ko men ta la ka bible gwa ma mi chirana fi ji ka ko Yesu Kristo nga jaga der joga gwanan ko jaga ko jen ta la gwa mene so men cha kam ko re bible ko mu kon pega je chi shetan cha kon chetu ko ken nyon cha go bunong re ko ngai kon en statement cha gor mi chen chen ngana bada karware la meaning na la ja shenye mi chen ngana words ke is the kara la meaning na la shenye en kela todo wi shenyo ko shiro jogete ga ngai ngwana mi tega ji beji jako budor marai bible ko gwama mi chitu tetenu won ka beji nongber ka bedor ta ko lar belam ta ko lar ko news shoga jandara wi ko mu wota ko mi wi martin gwama ko wota ko mi wi wo brek beji jek bi wu nongro du yo ko shi gor ko ne be pe ka men taladji ngai kon police mi ka barane nin lara ne joge kap tuk du shoot ga meladi ko mo wi laro yo ba we use gwalok gwada baju luktin ala evidence mi baju kumgele mene kan den diala bu kon kap gwalok nye mara kin da mara ka tibarar to dan ko chawo kan teka be ka men be barar to do ngas be ka men to loid ko mo be laro yo baram mi je be jawo pen ba dwere mo baje kwas vidu kama gwa bela do yo baram mi be kam kan tega bu poso mo ben gaji but shana ja gor ko mo kon shetan bana ja pot tana pe ko sha ja gor ejen kelo mo korade mo ko kon wa ma gaman ta gor wa korwa ni ko tana me loitin
ko gor ko no kan dial lat kon ga be kon ga jigray bible ga ci kon balat ko yes ci sabit cheben ka roine titi ci balat kon ngay kona karaj pele shoga jen jog bas di cho karaj kos mishalat asok kajen akot kanay tinta takaro kaje kashu raidare amenemi beji look ka beji jek ladini kai beji jek ladini kai chawra kodame macha kam kono chawajen etam banarudin tathin komi shine wan chiga ben baji be jogo ngak shika jam shilat ko chi shonga bible me daji jako be joja la gon chunga nyam ne ndi ala be kanta ga be je kaje ngai kon ga ji juzune larana khap karam me che der shalat barano baji bu luka ga nda chagor karwaini gong aba gorite ga nei daro tu bi shonga lar kana ram me che mi je kala la to kiram me shaka ne jaga and then broja mone be juje ko ne bolwar based on tan shirolat kaje coach michi shongten atele mi shumarten be kanta ga be je but chi issue to kwaro ko che jukul look ko chu to ga mere betin gome arwaje me ko chu to ga me lelo martin ko raje me yo be look be me shilla do yo bawo bawo wa gore bible ga baje tele jetin be lo jala gwan kai ka kangai ko na ram la gwan kai ka nga e shaitan ko chalar ka jon choko badak bes jan ngwanu de ngwana aku woni pen o ne ramala gon ka gaman tele tong metere de kelu a shaitan so mo be ke ye kala dar wayne de citere bible kana men la reide a shaitan kama ba ben ga ye ala de ne yetin diala tere tere rai ko de men tere a kworokus baccha ko wo ne jira ma mamishi gorgo be nawala rai ko chuli jodu ko chuli gaga do ko chuli kana ito ko ken atani jizu ko ne raman jaga ayi shukarso karaja bawla da bi yeshu karso lo de test kaje wala shi lo de test kaje mu wila da la dole mu wila da la ti shong mu wila ko share je dong bi nyimara ma ke da mara ma bolo de wajja ci roy ko ci wila ko gode ngai kon guga chalat kon ko tie da rodun ko mu right na agwa kaye wi mon ke lew kire lo ko ke lew chawni ga rodun ko jantaye ci kan let ko go kayne no wal ko kan go kayne te la bana wo kam ga na all the good promises bana lu ken test ke but mu gogon ko mu ben ci ga meshi elija ci ben wena jogo yen malad yen sha khairar ko ngot ci ne ga meshi john ci ben ga herod ci jogo shinyu shi shek da mor shi da kon angula to wang lo aja la bana jennal and then bene to buga rek buga jak mechi yeshu karisu bin la da jaga ko raja me ta to ga wala mechi ben ga jogo ka wona ne yesu gwara ko chaja anguchi to ba awang lo la joy kana jara dan ce ji jogo manajin mekene right ko ken la to that extent aboloy na buga jab abaji go jalawa ne nga te ga tiject la de la bege baba kunna ka roino ko ki all this thing abroja ma boloy na jaga jajek ken ne shop ka goro ka gwadon goro broy ko balat kene koro ko da mi cha shada la seb mo mos queen ga daro mi jogo ji kap seb ka tudu ba ko le yot penye ne shiro da ma pal penye be tok be dol diro yorni ne al ko ngaji jawo che jitem ajan mene roy ko da lat kono gwame la wero magamen chulat ka ta abeshi dongo ne ichira mo mache gwe jitin gwala de nyingu mana bado kan te diala lat konga roy ko da mala ka we lu garar kan dial ala ko we wadarar kan dial aboro jaj na koror ban nyimar ke damar de lemne je ajen member lo ko korado ba ajen pastor ke ajen elder ke ajen deacon pegna ga man cha gorga bible mo goro be kan ta ga be jek mishi gor ko break dial chalat ko be to ka ne dial lan wan dial ka dub tisha dub ken pegna ka man cha gor ramu ku ju jogo mishi la ro ne ka be jogo ber jana ne cha gor alas ku de no ko ka jo ne mala de che thok but ka bu melong ko wi ben karana wi joko ne cha gor ne chirande me jogo ka jana ko ngaje je kan dial chale
balanyon la ko ya be yo ko mi kuna lo joga yes kura lo jogo yes ko la ye e jogo ka cha gorna ga mata tane je ye ko me chilo bene ko la ye da ya mo ka ngam angwa ma da shetan da ko mo ka do daram kala mo ka wang loy da yen ko dak pen annan da ya ko dak pen da mal ko tel da do dong da ko ko de non gwa kel ga ko da yaro ko lat kel da ko tel shetan mo ko ne jago gwa ka tet ko shi kon le losh kon kan kon le ni Yecu Kristo kan kon le ne je losh kon ka tan chalar ka je do an si karamo ben ramo le sik ba bareda chana mer ko wa te ga ro mi sha gor gwa mene ko os gan Israel shoga jen jogo de raw bas jen jogo de jog os gan Israel shoga jen daraw shoga jen jogo de raw bas jen jogo de jog kashu kunyal jogi ka kan ne tin dial tin sha dwer kan to ba shur ken kagrar re warga ka damma ka kan ne dial sha dwer ne enera mi dwer lat karo da ejen ba shoda kagrar re warga ka tega ar warga tega malat ko ne tega warga tega mu ba shona ne dial ba gwartan shi warga tega mu kam ne kon karo dan kon ne ti Yecu Kristo gor amene kan ne te walde kwal sholi ji juice te shi kwari te shi kwari ko ka shorar te che Jesus kula la nyam den ko baga bot ala jak kane to kan dial boni ne chaga kam du ken bu kan kwari ko bu kan la daga ka shi kwari ko kula joko ene rammi shi tede me shi Moses da we wala de je ko ne dial shi nongra ta ba shi ba ja kwet ko nongra karar ko baga banak tengno nangnya and then bene dial ta baga pal melan Moses no gurno ba shur ko ba jalyak ci bugano ba ko tangno ne de nang na point den ko da shur ko da jek kajen men ta kam kon bo kajen gwasa me ko jiramamo mu gurno ba shur ko ba ja point a winyi nga wegalat ko goskin wiya shunga men ta kami ko ko skobe lat ko gwade a ci bi carriage ga men jega bi ben point ba bi carriage ko da gwana men laga kam ko ko ejen kula ne mene ka ne dialte ci ko Yecu la daga mene ka ne dialte during the Reformation time la rana goro a jega ne den ko da right ko da medariya batta kula la jiko ne men biji jako ne bi shodo ba badare boktaga a during chila ngai ko ne nyamare mi joko jiko ne jin miti dul gorganin kadong tiga 50% kama ko ne dia la pass ke je ejen 50% la mi pen ga 49 ba ji jog ne bi fail and makel mo ne bi jukul nanga 49 from 50 mu awu wuji yoy ko te ga mi chu mar karwai ne ko chi de je ko re di de long chiro na ka pal wi mon ga leon shang chi nyung mon je ga pal ba da kele toro mo jen bi jukul ja ko ye ne bi dor bi la wajak akel mi di la re shargo do ko goro bi jin careful ga nei to one wi mon lat kana roi ko kanta lat ka roi na lat da roi ko ke je nei to one lat ka roi ko nei dial to one lat ka roi ko gor ka no yes ba ka wala do ram ma nga roi ko long nei to one lat ka roi ko maniken be ka rojang man to one to be ka shenga ja kel brand feel comfortable but ka roi ko dan ci Yecu Kristo na jakaje chawa jaga ye cherien krom re jong ni nyepe are da mama chaja ladje di ngai ko an gwati tano tala mal mutasen ko mu gojira mala rom krode mi cha jagre jong nyepe mele jong nyepe jale krom o be shamne je so mi cha jagwa mi bro ko laten ka cha jagre jong nyepe ne di ngai ko yes ramen depend ga along ka ngai ngwane anga akwarokus kaman da den mala symbol jonge pejone ke false Christian de karo de rire lo ni ken bad bakara roi ko ne na gora no
baban gormen goro ka loide amichinamone chada pagayo la jen ke mi chi doi leben go kiroi no kodiyo la karode no barkandia ejen malot ka nyok ku jongi pe ba chaju ku joko ne kwaro ku chejibu wojere ne ka anemi widor wujala kadwer ndire shitana gorgo ne baran merar kaje atin tagore bible kan beo gonga mer ade ndongo banu ke wen tagore kaje ko goro be used the wrong way but then mu wijidu palpen gaten tagore ka roino ko bi shitan joga shejen yes tagore pa nyone ne da kwaro ko de tag bat kan je jogo ne won kwaro ko de je tag men chiji mom ban mu wi gore joga tet wi lamaro tin ga tet ko yes iji kwaro larno kamela shitane akan ngaj o gwa de juk shaitan yi shurtur kraso tin go yoro do pin wilwa ga me ko bai sa tala lo ko mi shaitan ci tala lo ko mi Jesus ce wothin tala wilwa ko mi chongthin te shungan gwa e shungan tin ga shaitan batta nongni jaga vision la go jaro shara mi te wilwa ami ce ku goro ne yoro pin ne da ku pene jen nyam shaitan da ku gon ka ta ce kon joka je mi yoro do yoro pin nyam da awiya pal dan beje kam kwaran a trick mo shaitan la ne ko mishi Jesus ko yoro ro pe ni ko yelo nyo shaitan yesu inshallah la togo ne bu gwana lel da ku pen ga bero mona akan dia tele shaitan ga ko goro da shit da Jesus da lele da Jesus da lele ngai ko ne me ta gor kaluk shogon wan bas dogo shugwan jang ni jogi me jin gat kos roy ni ka pama me ko baro loish ni jurai ka shuyi shuja loji shaja gor shiran da ta ga jurai kara ane roy ni dial tambe sokos mishi continue to the next verse ke chapter and me ku Jesus a quoted at that time amita gor ga nyagle no ngone shoga badak bas jok me choy God Israel chaga jogde ka shuye palbos ka shuye miet kemana mi kweshe ka kush gurije ba news ne je ye eno she miet kärɔa da raan tegran keriet mebarar ka kusnel ajarwa jamone en me we Yecu Kristo ko me ko shaitan ko jalo hotele ko jogo ne jako an charwa de chana belen a chang belu a shonga na me shukwaro ko da kama ko ngoda yang ponya me belu boninta bu gwa be ben ko ba je ko on tegangwa en bor men bu foran da ko be teg men dorar chawa en ro ko krona ajen kwaro ko kwala shol ka jawo ne mistake nye mare kenda mare shaitan wona jalong ko da ti jagalong da ka nongre bible ga ajen ku kono lene no American translation ke ta cha bible cha galo ke jan angula to gona be read kel be ban pinga translation be meaning gorga be shen mi jin kane bible ku kono la kono da ko tong noare mi ko ne je read ku kono la pai ko ngwa meninta read ku kono la pai ko ngwa me kanyog lan ngone shogo badak bas jok ijini wi kwen ga King James Bible di uje ga lawan ne sharkan kärɔa ni ko ken chichang manakan kon to dan ku kon la kon loy ke je kam shwale New International Version loy ke je ka Bible mi ta tung wan long ta ka palrar thin ane thang ban la ko je gi sel ga thin bo and then ta encourage ko jen ba translate ka language ni dia la ko ken but ko to ko kai loy ke ne ka dia jiram kan to lingling kan nga ja mu Bible mu wi kwen ma ko loy de ma to de ci jek thin wi gor ko loy de ke lew bu kwaro ko be justify ga ko nga jene je tele no gwa woni jinten be jinge ga thane re yega abishar ko bu ro den lep ka bu tok be ngai
so eno cha do cha ja woy keno cha do cha ja matin no na bad medit ka bad no na o gor shetan o ne tap thok cha bje ka gware mu kon ka jirom shogo walbas pangwan joko mi ya lar ko sugdun eno Yecu akwar kangas yan rei loidun eno chukod eje lis biakan taja larji joj ko mu wijo lar ko tugdu men perar tu du chawe jala japen ne ko jen biju nong riga ka jen biju nong kantega mu wijo lar ko tugdu ko Yecu Kristo akwar kangas ja karai loidu eno chukod eje lis e chawarol nyal ka benu lunjo go nyok chawe bukan tega bijejek anen talara ko moy karan ka shong ka ngas loide kramula ngas kramula ngas de ka tugde bakan kay jiroy kudwe telarame ngas je mi baja ka poj chalarji e joy nyimar ke damar men belat ka tugdu ejen biji jako ejen gwan shungne ejen biji jako ejen gwan suka ejen biji jako ne ejen gwan kaika ejen biji jako ejen ramla ne shetanaga mi chaji nangwa logo ne la jati ko goro bro wer ko tugdu baji ku kap kamen chilat amenita lat kon roy ko ke je gwame ba kon tijurun ko ngwane diala lat kon ke chawe ena roy meton mo kon mo lar kon todan ba kon ke je mi wi je la de na kai bagay ko runo jo kwar Yecu Kristo jiwone ne woyro de jin len mi gwan jangne bukulo wa ka melen shungnam do ne la de na roy ko lena pal ko final kala kana go bad bu kwar ko bongot ko jogo jiko ne woyro de nyam odi kene pe ka men talar ko sha de gor o kene men ta gor go men kene la re shenga do ko ne ba part point kwan mi shame jenen chi ja shame ko go jaran kwan mi shame jenen chi ja nyoy ka bi jongol pin kwan shame je ko bo re du ba point be jaga jagwa mene karwai ni tunu ko ne ga a chicken wore du a chicken point be jaga gwa dan tele benefit mi kan no ngi gor kono bu kono ngaje gwa ko on kwar ko zelet kono ga akos mitede talar kon kasam 91 awugo gude ko era mamma wa sholbe jallin ko jen se shoda se jangash kudan pal goro bi jangash kudan chol man shol ko war kan shangdar goro je bi jangash kudai jagade ni Yecu Kristo goro bi jangash kudai chawo bina moy ke bel tega man gwa chawo goro bi jangash mikene jangash bi shetan baro balan nyam do la kud mikene mangaj ka bu gure je ko chalar bu gwa ben ko baro do jala jag boya mikene royni ko tutu kene kan ngaj royni cha goro ay bible ka tutu mikene ngaj kene ga la re shar ka do abikala lloyd adenurun bi shetan be jib met ka bu kaypin bungas no dongo ne athok bad bi ko la ngaje kaj e chugul kon chono ko ru ngai kono mi ta wara ma me tana med en ra me med ni shang ra me pele ki ra me bi bu kan chi ya ngaje kan ma kamaji unless kai da kulo joji yo gwa na tere med kala ngaje no thok le ajan ta da shetan ta be ga point ke le abaji joga janan shetan jen ga Yecu Kristo barka no la be bro pele Yecu Kristo la be be ne garwani Yecu Kristo be ka kulo ben twisted be kulo be gwan do me ban mi wi ngai ko cha lare ne ichane jalga do ben shewne jen kon chu do ben dini jen den bi shetan bi joga cha ja gor chano gorni Yecu Kristo tala mo de den bano so nye mar kan da mar ngai kono kan wine ko da te ta kam kon kano be kan te ga bi jakten ajin be lar ko sugdumo ko be Yecu Kristo be ja gor kedidan la ko lar kon se ja galar
be Yecu Kristo be gor ka tala lunjo ban mu wele ji jor shikatai shik lo chale ke je and then be shaitan be je kabrum ne ngwa man ngai ko na chalar gwa man mu shong no ko chi kwaro ko cheje bi jaga ja poj chi Jesus lar ji tan chi Jesus lar ji tan ke mes shoka wel bas jendo ko daro chawo ko kujemo ne dia tilat ka ngas den nyamnas han ba ka ngash ba nyam gwar intanyal karamaga ka nyamnat ba jaga nyam gwar intanyal so chi Jesus larji tan gwa mane da to golon ko dong ni tere ne ti tila muslim ne da to ko dong ni tere ne tila buddhist ne da to ko dong ni tere ne ti tala kwar ko dong nat kana but kayo de ji biteje kan ga ngunga do mane de ji dong de ji teje jin christian anong dong di wala asian christian kiyo dole ko dong ta jibu na ko kan muslim ne mishi bere den ka gwe keno ne jin christian la wara mamane chawa arama pala shaitan ko lakan gwe no ga ne dial tin guri Yecu Kristo ciga ne ko den ba gor ko dong de jin wot so ga god mami dol teje kabo e ko kan rodo den dong di Yecu Kristo diga bat ka kuji bonkos kwar ko ejen chang muslim ne ko ka na ti cigaje ko da jen chang ne dial shirama ro ko bo mo ga dun ma pala kuji je ko mi shong nu ku bum da ka ne kula la muslim ne da ka kanta ga da ka ne je ko shi shong re do bum chenega me cha Daniel cha yore luonyo chenega me cha man ga dan jok cha ga yore mai luinde rar ne cha ba ngai kele ko de gul ga na pala jen ko la put shong nu ka men cha gor no ngi kanta ga but bar ko ro ka men cha gor la jiwe no ngre ejen de kon ko shong mo ja wala ko nye mare mi shi no gor ko be shaitan bata ga gwa chana pega men cha gor and then bukwara kos bagwada bedala nesh kona ga John Sugarau bes jandara widro shawa angam milagwan kachka sheram ngag de eno Yecu ke Kristo ramamo Yecu Kristo she Kristo ramamo ejen gwan ter Kristo jeram ngag gwar internal kana gade kalar jiteng eno ram lagwan kaika men kul ben ko belet shaitan baga belet men kul lagwan kaika shiga gwan shaitan chawa araman gaga ko Yecu Kristo mene shemu Yecu she Kristo chawole jak chara malagwan kaika bo araman gaga Yecu Kristo kana gwan ko bila do gwan nukus kene Yecu malagat kos ejen be perfect miute ga to kene wi martin ete ga kus dang dok to mat gwa kel gwan ga gat ki ko zan gwara rode en topic ga makarade daga Yecu Kristo ko ne she gat ko milare je o ne kodala gwan kodala gat kodala ye ne dan dok to den mat kel akala kus kel to go roden kel ka bu gun kel telagu tuku telagu gud da ka jana mo ko kana mo to ko ne jira mala wudo ke jira mala shigo ito gero ka jan gwa da kel jana gadu kon exist ni jin chu gadu kulo ben ko ra gwa chu kulo da otherwise ada chole ne e gat ko mo to ko roden ga pega kel ajala rega no doctrine manage sometime kele de ko nganya mar kanda mare kan de diala nges kon ke ko ba ko nongre bible ga tente chiten ka tida nong no kore kala karudi na to ko shaitan ko goro ba dup kon nda kon ko jal ga bu kon ko babatsen men de ne non kore go
mengat kono ko ne kane dial tin chitenien kejen gwazame ila wona karol nyal agwa me cha gortano na mene ya kajbona but ku shaitan le jakob bere dan ko bo kon gule jakob kon gule right kane ti shilu ka right nat kane ti shilu ejene jak kwar ne sol jakob pen ejen jak kwar sol ko be ga dak pinga no kwar ko chawling cha samuel cha chol chaw shaitan mi chur loy no ro lai ala point samuel chaboro ne ke chew choboro ke je ko mu right ke shaitane ngad no dong ne ken ni tek chawo we can use no point ne ne to kan joken but mara rama roje ke je a shaitan ku jinu gwa bethin akan ja te cha your finger lucifer no one ban mala la de ba ben ge ga la ke ba ben ge nyu do roje tan guji jala jin ba ju ko comfort around me dan shi de je no ngode dong ne yana right gwa da chamara ma che ko establish chi ko ta kan ngadiyo and then bejukulu mo ken instruction like kwa joga wala nenem ten bejukulu jogu yo la nenem me yo ka ten wo jang loy kot ko be je read mi chole necromancy ka togling ni a right ka natin jog right ka natin la jog chole ka jog but in the reality ke demon ke shaytan shi kwar ko che gor mitega mi shi tare bible kan ye mar kan na mar a kon shewo non ko ba kon bat ka tije kan ideology ten nen adung la kana woro nyal ci Yecu Kristo dala bene baga jogo jaja rodu raymone ka cha lar ka jon chogo di be jandara wado badak chango wo ben bene diala ci tenyen ba jawro len ka baro din je mi ci kanu nyala nyok anguda ka rode le beje pin mona nyok mndi rodo ti ka Yecu chango wo ben ga je ta baga yine ne ticilu bene jen ga jagro nyal a rol nyal ku ko le tetene tele liam rol nyal ku ko no wuthino bo tele liam tetene tele ne ticilu te rol nyal tene ne tekten ne diala baba nang wi mon go me bugo rol nal bugo wote ga bo agweke che ga Yecu Kristo mewe kana ro kwal ga wera ba rol nal ba ko Yecu i che liu che rol nal che ro kon je chi kon nen ta nen ga wanga ja and then choro de je no wandi na gweke ne cho won nal ka chwa ga jogo Yecu wo agweye ne manager bulun jo so tel ramo rol nal mi chi liu ajira ma mo ngade je na matale jaka bible ka doctrine a doctrine me baka ne chola catholic ko gor ka no bu ka na bot ka pal ko no goine ko menen doctrine ko la chola te ko goine ti kwal te ko dang do ko la pal go me be ka jen catholic ka goy to goro natin be ka babylon pal ga shanga je ajen te ka kan nyon de ala chaba no ray ko ka jen kwa catholic church kuma da marai lo ko da ta ajen kwa la chola babylon ga ko te tijek to long to non confusion to go no ray lo ko tijek ta no te tungwana long ti cheka ni kwaro ko da la de lo da roi ke chaga no rai lo ko chiga na no confusion kata e cha tung ne te kon taga da penye chiga te confusion te na da kwingo bna jal ko dup to goal kende diala te goro ko ro dan ne ga kan yamar kan da mara mi wi pe ko sha da gor bi shaitan bi jetiam mi wi pe ko sha da gor bi shaitan bi jetiam te ga roj me sha gor kala jang rajin cha gor kala jang la jang ni shoga badak bas den jogo do baro ko bas den jogo do badak raja ga kui philip kashu philip we me raja karan ranol bunye shwala jow shiden shode shwala jow but jow rama cha quit jow rama cha nyen ga cha kamra la chi dala madaba no mor tay le kana le ke jeno wal o jiran mu gor kwaro ne jira ma ngai ngok ba nyen ko ba kamra buku shung ni jena la le de no kwara ga shibula wote ga mandele lo gor shibula wote ga to ko le go gol buku go ni ladin go jeni yala jin na mabala tuogo bo ne da wenyo ra mi tachi ne la nyan ga laga kwet ga ko telo jabala rin ko ro te ko to le lo to buku nyuri ja la shungni ja ngwa mo la kwa decorate ne be mo go dor kano bil ra ko telo tu ngwana long te le lat bad me cha philip cha ja jog o kwaro ko jiye ko chukot ta right ke philip ke yere che je jog listen
warga do be mi te garama go right ko me cha ben karan rol buñu mo jega je ko ne men ta gorga Isaiah chogo jin diju de jok eno chwaja bot chene ko chane ko sagdal menanga gwa mutka katala man kende dal chagalatin but me shi Philip cha ben cha jo ma che bithi me ko ne man lingeje and then chi wuda ma jalara ka de ko lengende matala ramashi jala loida and then ajene shu Philip chogo pentin joga jako ne Yesu Kristo agatko chuko de jako belu ko kwine ne dial ko bene dial baga bolo marga ko kus karamu jawo ngas bakan tele liam bijek and then chwa wudu chwa ku thije directly ko jin menga de je araja chala de goktene raja chala de gongna Isaiah milling je a chinga da gwa o cha pen gwa and then bajela ke baji point a many me shi wudu mo chajalare han nga da je ko Yesu Kristo agatkos chaka chwa jogo tele mi bile pen boy ni ko jan ngor ko do bangat chana jamer kon chalat go mene kashu fili way mingaz ja kloy du kelew de jilak kashu loji han nga ja eno Yesu Kristo agatkos kashu jo surubela kapshon kashu kan dangraw shukan dangraw Philip kanejo wore pini kashu Philip awla so ngai kone attain anamo ajen gor kwaro ku do ko ne da konted da kon ku person angara mani chang ne me tun wan chaga kware bible kana law ta nyalong ngai ni je the point ngoro bu kwaro ku do ngai ko kon go tare lo ni kon ka bu kon lanna o Yesu Kristo agat kos amma da dia na wutu tino yo chele la dan chi kon gwa dan chi kon la man gor kwaro ku do ko ne bengat kajen gwas mane o Yesu Kristo agat kos lele wuta jo chalara kun mala gwan kun mala ye kan diala bu kan nang bir ko kana gore bible ga ka chala ji gwan ka John shoga wal baro bas joko kan tega ba je ko cha ngaji o jin kwar ko skarado yana gadni Yesu Kristo mun ci ja ajen do ba mu bu kan tega be je ka je nges ne je bas ko ne we ngaji ko ku dan palle anga ka Yesu Kristo gat kos kajin su kodo kwan ko bijin lat katun wan kajin biji kula connect yana kod bukan tega ba tega di ban mu wena la roy kon mugol e kajin go ma ngi men ngade kane te bu badorun baji kap gaga briem den betene ga bidu men tagula kami bien bor bu karo den mo ga shan baji joka tetene remete ga tene ko ramichina nak chaborol nel china la roy kon mula drong bu na wan ka do mo de den china de shigan nak chijin nang nak and then chumutere chiborol nel kajin do mo na chana ja gor ko ne na roy ko dalet ko na chana pega men cha gor a changa jini shiro jikte ga ngani wana mi din mi chilo nong beje nongu beje nong malak bane dial anyong mu ko na gome kame si shogo wal bakal bas wal jok te ga roy mu gome ci Yesu Kristo jalat me roja ka jaka ko enemu gar kare bible ko gome cha gor ko dong ko de Korean bible je ke o dong bu kon ta enough things to read kam nga ja gome ne kam nga ja kon ko ngai kwaro ko do ko ne titine bu ga to ne jok ba daga nyon mu ben ga ne jok bu na non gwel bala kwaro ko do kula la gor ko ne bungulel ba titine ba ka way akan mun ben akan ga ne akan ko skene to mezi shogo wal bakal bas wal jok awoko wal bangwan awoko wal baro chalare de chawatame meshi Yesu bere role Samaria ka Philippi shoji kwara tiji anga milad naze
e gat kos e garan kishu go we lar sang na de e John and Luke ka thang ken e Elijah ka thang ken e Jeremiah karam kel ke ram kel ka go tewal ke ram kel ka go kishu go thi kishu go joge kalar yene e anna kishu Simon Peter logi a jin Messiah gat kunyal intake kishu Yesu ji joge posa ka ji Simon gat Jonah ko shera mutaka ring kana rem news de jimo ejen gwar internal mede kon me chalat gwa mede kon ji de mergo je gwa Yesu Kristo methije ji kwara gaje tege tije ko goro ne bro justify goro be ngai tu dien ko ken metiken ko ngai ken tok wala chicken tok chicken ngai methije ka kaje tije ko goro je ko be ngai yone men ngai ken ne ko ken kana malat ken ne ko ken it doesn't really matter ko she ken ne to ne chaja ban men ngai ke ne ka ken ji kwara kan men be kana wala ejen dinijen ko mukan gam to wala be kana wala kaje yo and then binawa ba kamo go to kana ngai bika na la togo yo ba kanta ka ba wajik ajen ko diera ka man ngake aneka tan choshoroda tan kole jako ba ro dawala so me chaga joko ne yen ku yen la ngas ko yan nga me cha ku nga ne diala ko ne diala kon tala togo ngake ne Yesu she John la Yesu she Elijah Yesu she Jeremiah chawa agat ko me changa kene diale kon gwel kan kut kan gan ngai kan gada kan gan ngai chaga jo kai yene rin shehu gorto mit ka kel ni shang te nyur ka kel ten kon bible ka kel ten to ka kel ni shang jin ngaz jedi ngaz je Yesu Kristo nga miz kel ni Yesu Kristo dole yen war ko ne bible me mistake to je kel ni Yesu ko la pal ka war ni shang bo wene ne ka shod Jesus but jin ngaz je idi o Yesu Kristo e nga cha John cha je thi cha Peter cha je thi kene ja ko ken ji Peter lar a jin Messiah God cos nel intake kan Jesus jogo kaje kan Jesus jogo te go mi to banjor ko ngai ko ne Yesu Kristo melar ka je te wi mon gwa ma ka tele der mi chalat o cha ngwani dial te gor kwaro ko be chagalat ko gosken Jesus me be wi mon no na kan te ga me cha ko la ka ku ran a gwan rol nam me ci right ben ga mere ta jogo ne bugat kos bijada me ci gwa se ben ta kon jogo ko no kunne ya long ta garden kel ko ran moy so en gwa mi goji kelo menen pole ko la jak jurla ja lara ko ne en ko nya ko kala re ko Yesu Kristo kule la gat ko ke men kule la Kristo ala yin Paul la ga daga gwa atanyine abeji ceji be palde ko ngaje je an kwaro ko kunne dia la wote dan rol nyal but cho gadi cho ko jak ko ngade no bene dia ko be nangwa to kon ban me ci Peter joko ne jin Messiah gat ko snell intek cho jogo pos cho jogo pos agaji Peter gat Jonah ko en men news jiko ne meni sok share am to ring kana rem cha agwar to rol nel jen news ji ci Peter cha rol nel ne kana rol nel but kwara ko news ngwane dial ne dial ki yede labana Roger Lloyd labana Roger Jiskado ki yede be tok be la re Lloyd man la tok jane ne kajen ku kon Bible la ngai ke je ko ne gwang ku ne je la khut la Roger re Lloyd ki yede joga ji malot ke jane ne abo no Lloyd shero ni jini ramat ne gagadu men cha gor mu kono peksin and then we konta kamal
michi pire ko joga ne ajin jin ko zalagwan ajin jin ko zalagat da pire joga ne ga shilin nganga te go gom ta gordan no tara gom sha ta gordan but ko Peter kan kwar ko kana roine ka kana ga contradicted ngai kwar ko da ram ta jagayo agada eno sholi Yecu Kristo e gat ko te relationship da kan gwan ta jawoy eno sholi Yecu Kristo gat ko chen bo me ta lat tet ka da gwan ko bangwan dial bakalat ke je shewoy but we been getting good nyon to we cook out of nowhere just ko la je and then jin bro do nong de gorun but ma ba ka ji ka jin nyimar kan da mar ba ka ji ko lok ko ci kwaro ku da lar ko lok rodun ka roine tete ka shang mola kamila re ji na men shiwo ne shi jin ram je ka shiwo shi jin gondwere but kwaro ko to kon joko kan roine tete la da ka rodun ko bram dong ci de but the talk bajan and then baben ko so and then kawra ma morlu do le ngayo and then shi mor ke da mor ma ci jelele tawa ji kan so gan mar kan nya mare akan roine tete kon kon ga jan gwazame ka kan go kon da kon chongthen ta tun wana long ta galat tila proof kudan kutenda kon ga nyot tenda kon nyos tok ko tungudi ko na mene ejen ngor kwar kuda talar kon ko millat kon dor chana pe ko bo kon lare re ka chana pe ko bana jalare nga ka bana ku shongthen tawa amade de no ban kora mo chawa chababa ko be ga shetan karama la kach ajara mal shetan wiya ka be yo gwadan ci kwar kon jogo shongathen to kon jogo shonga ka karwaine shi karo mana ga bum mu koro dano jako yesulel konol kai ka to kene yo berek bu ka kon jeb awre kodalat kon nya mar kan gan mar gwalong wale ngaje loloina la kan te dalong but bu gwab ben ko ne baten ku kon galat ba gor ko bu kon galat ladden ledamo ejen wala ku yakeje long ba chene ga ker ala keje ko ne bi Yecu Kristo ben is very good lat keje ko ne brawo ka kantega a very good lat keje ko ne bu kor ko beje palbergo a very good but kayo chugu beni yo chaji jogo e chu kor ko chaji jakob roine ko lat a very good but ladu ka kano bu ka lare shiangadu la jaje ka tega tichi lare shiangadu already no one to go up bo woy ngwa problem with them but shomande kon kul shom ngaje aho pegni ko shaja gor chuk shaitan chabeta kalong ngaje mu shaitan wa won ko ne beji bijogo e shaja gor chan na melelat excuse me lamne ati men chalat ko kuja understand it mi jograni ko ne Yecu Kristo chana ga cross ta bana jalla point kon bana jeshen ta gor gwame kan dialo to tin mune ka tigor shetano ba ku goyne ba ka pal gaje baran ngat da la kam goje ka wangda e shima ko da tin rol nal gwame so goro ne brodo kap ka bible gwa ka goro kan dialo bu gor ka tichinen ray bible ka ci kwar ko ci ka ke je a chenyode by reason through evidence ko ne me ajen gor kwar ko da kabila chena ga gware bu kwar ko bu kel kondial ka be pos kajen gwazame de konlem ko karwani dial chan share ko da kon kala nyam ko kade lem ni jibo ko nyumar ke damar arwaja lada me mi to loidu a shigwi ko te go tong matatin de jilem ko lele share video me ko be nyumoro do den be lawlen bonan ka koy loy kana no kwarni Yecu Kristo be boss yana dialo ngut shanglongo
akan shangolong kan no talk please cho shanglong cho jako ba ma tap ji kwar ko ji kam shangwala kan ma ko michi palale ne dia la kan bo ko kel ko bana bo pal mi jato kan bible moro ko gwa mi nyurtin bu ko do be la pal bi rwayni ka be ko kan loyd but ne ga kel mi be nyodji am bible wa da me ma ko kono la roma gwa me every day mi share ko learn something new mi kan ma ling lana ling tray lana jak tinishan and gwa mi cha bible cha ko la ra jak kel mi kan ma ling karan mi kan ma ngaj bonon something totally new lena jeglo kwero ko da nyudare ajen shiga jibo mu wila da lala do yo nyuri gwadan ci jina kwai chu kan telephone bogo facebook chu kan telephone bogo youtube chu kan telephone don te gane ti bulu yoda ga biya la gwer kan ne bible raji ina kwero ko da jinyo to go tinchira la daga tan bijin non kan tega ka tan biji gang ka kwi shaitan ka jan gwazamo bu kwero ko zbata kel ga ya de yelem ko shana pal ka shedi shukra sumala kwara inona gwara mongon shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob alia ko ke jejin kwara ko smeral goidero ronga ke la ko lus ko point gwadin re doro dial kai loide ko nabdu mechene no ko jagwadin la ne teslo ko shine jagadani Yesu Kristo gwadin ko shabelu ko kwidwere ko kacha ka take permission ko cha dobe cha ga gwadin cha jalep Yesu Kristo meshi jak kacha ga jangas gwadin ko losh ko kondialo Yesu Kristo gatkos kachi kwa chukode je kacha worol nal kabalu njoga nyok kabane benang rol nal kabane bakam kantega min chira laka kwira batte ni je ko kwirwa ni diala chine kalado ko shumna ko losh nuko ten kane ka ngasha gwadin bere ka gwadin bitikel ga nyamar dial kan gan mar dial bro jamaling wi mon ko jin kwarkus mi buga nyo sok ka bu kon dial bene nge ko dub kuten gaina ka bene kampelu men cha kamna a wi mon mene bu ko boss re shang long do gwadin kana sang ne dial kan ta bene pal ga je ko jin kwarkus bene boss moy ne ga pal point to ba ko lon ko dane let ko dane kala daga kan te dial cha ka ti ko shudgar ni Yesu Kristo mala kwara inono bu kwara kos be boss kamal gos ni diala ti yinten mitiyen ga Africa la da kwara ko daga kaloy dun kelo ko tejelin ko rianga ko tejelin ko shinga ge bimugwa ko tejelin ko donga ne shinga kiti ko turbil ko lenga je ke dedication anchila re sharfa ko bu kwara ko be la daga kaloy du kelo ka sharu kelo ka lwangdu kelo ka teju kelo lene no kwara ko nyam kan wani dial de re tegadu palak ko werga ne shangdar kwen rwai ne kalam ya mo ngene ke agalat mite ga nyimor mi shiaderum lam na la de ne goy dial ci kwara ko kalat goy dial ci kwara ko kalat ko ne ba kana non kan tega ga ke mite ga mu guji ci kwara ko de nyodo mu kan ngaje ne to kon jong ne nyimar bare ji lala nyo aje lala mu nyonne me ke da mar bare ji lala mu nyonne me te ga mu go me chamba ne janna gwa men ka o ne men ci kwara ko cheladje aden brahma mo bataga mu gwa mu balat mu yen gwira rwai no ko ba gwira mu go ban mu yen gwir no ko jena na ba gwir mu je so kan diala to bu kwara ko be pos and let quarantine mi shala jen sabit bos shol la de yeroi ko goma ko Australia won mi shala Albany ne diala to wi mon ashur kwarani Yesu Kristo bozi ni shang ka mal kana pos kwaran te kelga ya agos ni diala te yentin ko shirye Yesu Kristo mala kwara inono